Pini abang ke nili nali tu mafan Orunodoi Asoni 3.0 labang so update lapen PM Kisan 16th Installment labang so update lapen hala non self help group atum suri ke batangka kilongji pula bang so update lapen Karbi Anglong ahin penstame Karbi Anglong police labang so avoreng warsai labang so update si pini nali tumhan patiek pen labang so video long nang than pachini ponikpu nali tum jong sila bang so a video jong si Facebook page jong silang pelte Facebook page apa nali tum follow igon lapen YouTube channel long jong silang igbom pelte labang so YouTube channel stame nali tum subscribe igon tang tenon labang so update patiek pen cethan pononang lapen lang pononang tang tenon aprang si update aputhak le cethan pononang aprang si update labang ke Assam Orunodoi 3.0 labang so scheme aputhak lasi labang so scheme labang ke command 2 pen si ke apply ke cheng pomala pen kon ana si ali ke long zima pulotang tenili nali tumanang than pachini pon iglo nona bangke Orunodoi 3.0 labang so scheme labang ke 1300 se long pon ikpo puta birta bang ribdun long lola pen labang so scheme ke apply ke chengi la non March a chiklo pen si labang so Orunodoi 3.0 labang so scheme bang apply stame cheng ikpo pusi nili stame labang ke update kilong dun lo mate birta kilong dun lo lasi labang so Orunodoi 3.0 labang so scheme ke apply zi labang ke online ma offline ma protang te labang ke offline si apply nang ikpo lapen labang so form labang ke dam tang hola self help group batum suri ke batangka kilong ji pu ason si labang so form stame ron pon ikpo lapen labang so form ron det pen fill up nang po lapen analitum submit nang po labang so submit det pen afit chiklo izon ba hafta ke thom analitum chonghong nang po lalo pulte puthot alis bangke alang litum stame paklang ikpo lapen labang so Orunodoi 3.0 scheme labang ke command maratum sikilong zima ko ppia document sikinang zima labang so puthang nili video aputang stame do nalitum langle lang pute lang dam iktame lapen non puthot ka frek update long lang pontuna puthot update labang ke nili nali tumafan PM Kisan 16 installment labang so puthak sinang than pachini pon ikpo labang so PM Kisan 16 installment bang la son lo PM Kisan saman nandi direct transfer mate DTP lo lapen labang so scheme labang ke 25,000 crore to the accounts of more than 9 crore beneficiary farmers kasi kaduk ave penak 21,000 crore accounts do lapen kaduk ave la beneficiary 9 crore a beneficiary atum labang so ali bangke alang litum long don ikpo lasi labang so 16 installment labang so ka thabia det don dak people iglo kidam tang 28 February 2024 patumi mulam pensi labang so ali bangke kaduk ave econom stame long don iglo la labang so ali ke long zi labang ke 6,000 anale tum long pon ikpo lasi nali tum jo econom jong si patumi nali tum econom jong si nang chithap thelang pulte nali tum prabjin pen nali tum KYC bang complete ikon la pen land shading laita active tema lahai hui stame nali tum langdam igol labang so ke check nang ji labang ke nali tum hemi ni lun pen stame nali tum mobile pen stame check ikme labang so aputhak stame nili dek dam tang video long stame than pachini pon iglo nali tum labang so video lang pen stame nalitum farmer beneficiary status lapin kapre son nalitum check ikme matte lang ikme lapen lahai jong si okay thai lo pute stame nalitum icon long jong si tangkana je thapthi pute nalitum thang matha ting ai nang ne ni thom stame nang ko ka thek athe madage inut bahini icon long le labang so tangka ke thapji gali dak penang andu 21,000 crores account do lasi asap so der chat ni thom nang chat lapen ek hafta mate 1 week hafta sinang ko thek lasi chonghong paning ding ikchet na lapen labang so PM Kisan online ka apply labang ke la pulo non jong si apply le nalitum apply ikme sitabe labang so status labang ke nalitum han pending si bikok lang accept silang lapen non abang ke nalitum apply pulte la ka accept ya chance do iglos athema la 16 installment bang ke release one ikelo la sin nalitum apply ikon lapen nalitum han na accept ya chance tame do iglo lapen puthot labang so MukhiyaMantri Mahila
Udyamita Abhiyan labangso puthak chithan polana labangso puthak bang lason la lasuri ke batangka kelongji aphan penang an adim stame form bang ke ron pon ibom la pen ka fill up stame non padu e wala la pen ka fill up det stame non labangso February si last lo la pen mo March penot labangso form bang ke fill up long litum an bang ta fill up dun iklong lelo mate submit dun iklong lelo la si labang so chiklo si last date lo pusi update bang ki pipon la pen labang so tangka labang submit date pen alang litum verification po 1 week ba 2 week bang nang ko lang la verification date si labang so suri ke batangka bangge nang litum account long stame nang jang ikpo Lapen labang so form ka fill up nang jia process tame ni li paklang pon ikelo nang litum lang lelang putel lang dam iktame lapen ka fill up hos tame nang litum elong long ni jong si chok chi dat do putel nang litum hodak bangke whitener la bangke nang litum produk musilong lelo lega ko son ma ka fill up so ting nang litum than pernon lapen ka predim tok den no jelalo la whitener mari putel labang so form bangke alang litum hodak pestame reject pon ik plot po lapen labang so form non kilong le ekdam tang kiron ponahur kilong le tum anstame long por ek typo labang so chiklo kalistame la marsa chiklo first week an bang ke last date bang alang litum pipon lang stame government hin pen ki pipon ating pulte labang ke labang so February si last date lo pusi pipon lo sitame alang litum one week la an bak ke alang litum time pipon lang la form kilong litum anstame labang so form bang ke long dun iget po jalalo labangso update bangke Laben putra jithan pulana nona bangke la last ki jutsi update lo Karbi Anglong police putra ke dam tang hoda ke hai CM sir tuleram rong hang ahin pesta me pangdak poneglo 200 suse Karbi Anglong arlos tami police labangke labang so awring warsai bang paklang pon pusi pupon lo lasi labang so awring warsai labang ke kapaklang ponji labang ke non March kalite April molam si labang so update mate labang so awring warsai aputhak bangai alang li paklang pon ikpo lason si berta bang kilong dun lo lasi ni hang ke apply dun ni mate ki jog dun ji atum stame nang litum dokumen sai amuka labang ke nili nang litum pan mo next kapre ka video long stame update nang pipon ikpo stame non update kilong ting pulte labang so awring warsai labang ke March kalte April molam si pangdak pon ikpo pasi nili stame berta bang kilong dun iklo lasi pinya video long bang lason lo nili la short information update nang litum hanang kipi lasi labang so video nang litum kan ma share on share go Karbi Anglong aras tame puchinik nang lapen palang ik nang lasi nilihin pen do methak me gaduka witak KARDOM. To change your